yakala kwazibisa yakala ingoma yamle yakala malubi yakala kwazibisa yakala ingoma lebo yakala kwazibisa yakala kwazibisa yakala ngoma yamle yakala ingoma mawe uyabona ndaba ezitha ngiyandlala ngitshela abantu mina nge-importance yokuthi nje uke uziphahlele nje ukhulume nedlozi lakho kungonakalanga lutho ungathakathwanga kungenzekangani yonke into ihamba kahle yonke into sayiconsider ukuthi ihamba kahle kodwa ngiyathi mangabe mbuka mnumzane Thwala ngabona ukuthi into zonke lezi zaka spiritual sezaba ifashion ifashion enjani etheni na ethi yona abantu sebeyenza just for the sake yokuthi one ngenzile uyizindaba ake sike sibone kanjena bangathanda nabazalwane ukukhuluma nathi sike sibabeke kanje sibabeke kanje bengitshela abantu ngiyangafuna ukuthi sonke isikhathi mangabe kuthiwa sikhuluma ngento ezithinta indaba zedlozi nokuphahla sithinta indaba zamasiko angikaze mfuna ukuhlala ngizizwa ngingcono ukudlula wonke umuntu kodwa ngolwazi hayi mina ngolwazi madoda nyabosta ngolwazi abantwana bethu bekufanele sihlale sibenza babe nolwazi indaba yamasiko ingabadluli eceleni uyabona kudala ngicinile na kulento lezi zabo TikTok lesi kudala nje ngicinile esikhathini esiningi ngiyangibe busy ngezinye izinto ikakhulu kulezi insuku sesangena nakulento yenkosi le mnumzane yomhlaba ngathola isikhundla esibamba iTransvaal yonke Chief of Chiefs induna yezinduna umhlaba walenkosi unalento esithi title deed okulindeleke ukuthi ukuhlelwa kuyikuthi ukusebenza kwawo lo mhlaba ukuqoqwa ndawonye
angithi babelokhu bephaselana ngawe bekusalena lena bedluliselana ngisho nababusi bezepolitiki impela. Kunabantu abangathambanga lapha emhlabeni makuza kwindaba zikamoya yithi la. Kodwa kusekuthini nini sokwaba nalento okuthiwa i-competition, okuthiwa omunye nomunye uhlezi efuna ukuba ngcono kunomunye okungayona. Kodwa sithini ngekusasa labantu bethu ngendaba ezithinta okukamoya sithini? Yalizwe point la. Kunalento kuthiwa idlozi uboyihloniphi. Idlozi manihlala ningadlela nangakahle ningahlelanga kahle lizokushaya idlozi okungangokuthi mali kushaye kahle leli dlozi leli uzombona umthakathi ngempela udayi lapha nithakathini. Kanti awuzange wathakathwa nangelanga elilodwa wena nedlozi nisempini. Impi yakhona ingeyani phakathi kwakho nedlozi. Impi ephakathi kwakho nedlozi iyimpi yenkani oyidazile wena. Wathi wena hayi bayadlala. Mina ngeke ngenziswe mina. Nisho njalo basho njalo abantu mawungakabi kubi kakhulu. Uze bethi hayi mina ngeke ngenziswe mina. Makuya ngokwedlozi, makuya ngokwesiko vuma ukwenziswa kodwa hayi yithi. Fana namhlanje fika nizokusiza nje kulapha ngenza yonke lento leyo. Angikwenzisi. Uyenziswa yilo idlozi lakho. Okunye futhi akube ukuthi mangabe sokwenziswana kunjalo kube ukuthi into esiyenzayo ikuwo lo line wedlozi. Bathi ngeke ngakhathazeka kakhulu. Dr. Ndaba ezinto. Ngapho ngapha. Kunzima kakhulu kulomkhakha lo okwelapha. Thina kudala sakhula abelaphi kuyingwevu abantu abadala uthola ikhanda limhlophe angathi okwenzeka manje kulensuku abantu abamlaba njengombona nalo isangoma lesana nangu nomunye ngale kwakho isangoma nangu lomfana isangoma abangekho lapha izangoma. Labo bantu basuka bedinga a thing called guidance. Ukuhlelwa, ukulawulwa. Baphinde futhi badinge ukuvikeleka, bavikeleka kuphi na kwimimoya emibi. Ngeke ngama kancane kulezi zinto zo TikTok. Isizathu sami ebesingenze ngangathi ngiyama kakhulu ku TikTok ngibe ngibona ukuthi inalo siyabonga Natala bafana Nkosi batata abantu baba badala tisasho nokuthi mkhulu bese sikukhumbule ngoba singakuboni ngiyabonga abafana njengoba abafana nankumbulala ngeRose. Uyabona ma siya eqinisweni eliphelele into ebingenze ngangathi ngimile kancane kulezi zinto lezi zayo le TikTok. Ngeke ngayithola nabantu abadlalayo iTikTok. Ngeke ngayithola iTikTok inenyanga ezihlangahlangene. Ngeke ngayithola iTikTok isinto yozangoma mbumbulu yokuzoganga nokuziveza nokuzikhangisa nokuqamba amanga aphumelelayo nahambayo ngoba iTikTok inamandla. Ngathi ake ngime kancane abantu kuwaqamba lamanga abantu ukuxabana abanye uthola bexabana nje bengahlelekile ngathi hayi awuthi ngeke ngime ngangangena nami ngizothatha labayana babegange ngami ngalesikhathi beganga ngami bethi mfakazi ukuthi ngiyifake ngathi hayi ngoba sesisebenzile nabo ngabakhombisa ukuthi yini lento kahle engiyiyo ngama kancane ngenze ezinye izinto. Anthanda amakhosi amfaka endabeni zokuphathwa komhlaba. Namaplot ay9 la eTshwane, amaplot namaplaza u5
nezinye indawo eziwu5 umuntu ongazidevelopa noma ngayiphi indlela ongayithanda. Ngikhuluma nje ngiphila ngisemhlabeni weTshwane ngokwamaSkrali, yilapho okunama farm wami khona. Uyazi ngiyabona omunye comment andaba ezitha bengimningi Soweto, athi omunye hayi lo baba lesigebengu lo hamba eqoshwa ehamba etintini. People abayisweli into yokuyisho ngawo, kodwa engalimazi mina angikho ekuzidefendeni nekuzephileni impilo edesignwe noma efunwa ngumuntu ukuthi angiphile ngayo. Njalo angizange ngaphila njengokuzokuba inyanga nesangoma kuphela. Iningi impilo, ngingubaba womuzi, ngingubaba wabantu nina enginisizayo, ngingubaba wabantu nina engininikeza imona, ngingubaba wabantu ngokuzobelapha. Inyanga madoda kudala zaba khona ngeke niziqede. Indoda kwakuthiwa nguSawuli ngokweBhayibheli, iright iBhayibheli ngeleni, kodwa ngizange ngalithatha ngalifaka ekhanda lami mina lagcwala mina. I firmly believe in God, but at the same time I reject certain passages or concepts of God in the Bible that does not conform to logic, that does not make sense. I will not allow verses like unshaya isihlahla imvezelesa, ungashaya isihlahla seyisukile leyo ndaba leyo, ombuza kwezinye izinyanga zangapha lezi ezazingizama. Hayi, uyabona akudlaliwe lengane, ake ngiyeke leyo, ake yokusheka ishukumise isangoma ukuze sibone izinto noma sivukelwe yile moya enza singabi ngumuntu nje, kodwa kube ngumuntu onamanye amandla angajwayelekanga, ongeke uwachaze nanokuthi avelaphi masokuza kuma sciences esiwajwayeleyo, physical sciences. It is a natural science that is not explainable when it comes to natural laws of nature, the source of it, the cause, like ama-magic imlingo. Awazi ukuthi kuvelephi kutheni kodwa kwenzeka. Abantu anivumi imlingo ndaba ezinto. Yendoda, abantu anivumi imlingo. The only time nivuma imlingo yilapho imlingo isinijezisa, yilapho imlingo isinigulisa. Ndaba ezitha njengawe okwenzeka kuwe lapha nanti anginivezi la kubo TikTok, it's confidential ukulatshwa kwe. Kambe ndaba ezitha masingaya eqinisweni eliphelele, wena njengawe obe uba nesilwane esizofika silale nawe physical, usize ukuthi la silala nami ngiyindoda, uyayizwa lento, ufike ube nayo yonke lanto lezanyoni ezenza yonke lento eziyenza lapha. Uma kungafika umuntu kuwe empilweni yakho afika iphike lento ebesilwa nawe, athela kuwe no, lezo zinto azikho, kambe uzomthatha kanjani lo muntu etazikho lezi zinto? You have experienced, your wife have experienced those things sleeping with her. Abantu abenu have experienced lezo zinto lezo. Gogo, yebo gogo. Nawu ukhokhovulu hlele emzonda bethu uzofanini avuke khona engumphemane eqeketha zona indaba zakomoya zivuvukana inhliziyo zabangamfuni. Uyabona mina ngami ngathi ngiyabheja ngiyagembula, mina ngikhona sazoba khona, ngiyahlala ngithule nje gogo ngathi ngipholile ngathi angikho, ingoba ngiyabe ngingafuni ukukhuluma into ezinganangqondo. Namhlanje njengoba nje ngingena lapha kule ndaba ilaba ama-Canadian abokuthenga iland. Ufuneka ama-banking details wakho uzofakwa u-400,000
Ya, uyabona manje uyayikhuluma ngike ngaxabana nalo ulokuza umnguni kodwa singaxabani ngimthethe akayeke lento lena gogo yokuntshela ngabo 400 million US leyo mali angaze ngayibona na ku TV. Ngifuna antshele ama figures are reasonable azenza ukuthi namasikhuluma ngale business anthathe ifoni yami ngishayelele emabondeni ngoba ikhuluma into ezingana sense. Ngiyabonga masuyilethile yezwakala gogo wami. Lalela ngekhehla lana sikhuluma ngo 400,000 US dollars. Uyazi gogo konke ngufake ezandleni zakho even nanokuchecka ukuthi zonke izinto ziyahamba. Uwe yilo advocate mbhekeneni ukuthi hayi umgayideni ukhokho vula ngeke ngazi konke mina ngomuthi ukuthi nje nginipeyide kuphela. Thumela kamkhulu ufanele uthumele ama-banking details le company wenze i-joint venture nayo ukuthi nithengisa i-hectare 25.5 hectares nithengisa i-hectare 80,000 which gives us 800,000 US dollars. So nikhatha kabili 50-50 400,000 US dollars. Yona mali ezakuwela ukubekele mina manje ukuthi 400,000 US dollars. Usho ukuthini? Ayisebenze gogo ayisebenze. Uyabona ngalesi sikhathi ngiyangisho abantu ngibatshele ngithi hayi uyabona uNkulunkulu akayinganqanye engemanzi. Ngalesi sikhathi sebesho bedayi uyabona lo siqedile ngaya isekho indaba yakhe sidlulile. Abathi akasena lokhu selahlekelwe ilokhu sekuthe kwathintini. Idlozi liyabe lisithesta njalo okunye siyabe sisafa ngokwesizono zethu ukuthi kukhona esingazange sakwenza ngendlela bese libuye idlozi lidayithi ngimthintitha amadasti kancane mawuvuka lapho uvuka uzibambe ngoba uyakuswazi ukuthi akudlalwa lapha bayikheli 3 feet. Ngaleyo ndlela hayi ngiyabonga gogo ngizoyithumela ithi ngibangene lapha ko TikTok ukudala ngabagcina. Lalela imali ezizandleni zakho la ngapho kwama-rand i-400,000 United States dollars u7,197,220. Hey madoda ngayigcina nini imali? Ayigcina nini imali? Uyabona ngiyaphahla mina ngiyaphahla gogo. Uyabona mangiphatha ngiyakuzuza nalezi ndaba bese ngisho ngithi hayi omunye olalele lapha kulento yamanga le TikTok angazathi hayi umkhulu uyaplana athi kugogo mfonele ngesikhathi esinjena. Hayi thina singabantwana bedlozi. Ngiyayibonga leyo gogo ngiyayibonga kakhulu. Yakhuza imoni mkhulu sosibambelele la. Yabona ukushesha ngayibona lento ngakutshela kudala ngathumela ama-banking details. Thumela ama-banking details kulabantu laba ngoba labantu laba umuntu lo wena wenza i-JV partnership naye ngo-2023 yangizwa manje ngithini. Ngiyenza njalo gogo ngiyayithumela nangu okhomentayo lapha umculo wami awuyi phambili mhlambe ungangisiza. Uyabona yonke into abantu abayenzayo ngiphendula enginayo ku live lapha na gogo. Yonke into esiyenzayo iyayidinga i-spiritual intervention. Ukube nje namanye amandla lento sesibize ngamandla extra. Ukube namanye amandla nje a-extra. Uwe lwana nokuyintanjanyana nje okuhlaza nokubovu okhalweni okunye kuyakuvikela okunye kucela kwi-universe into zakho azivuleke. Uwe lwana sikuthola ufake nokuyintambo okumhlophenyana nokubovunyana okunye okukhanya okunye njalo kusavikele. Ube ne-something nyana mawuhlulekile ukuthola izinto eziyisiphakamiso mawuhlulekile ukuthi ugijime nathi sikubeke la isibeke khona ama-politicians la isibeke khona amakhosi. Uyabona kule nsuku endaba ezitha besigijima nalengwevu besigijima loba kuthwala siphakamisa inkosi le yabokekana igovernment engamrecognizeanga sigijima lento leyo siyabe siphahla siyabe simemeza yona i-value ukuthi impilo isivezele ini i-value sigijima nabogogo labo abafonayo lapha. Ngathi mkhulu wami culela wena le ngoma yami culela.
bena lengubi hami ngulami. Yebo gogo. Yey. Each party receives 400 million. Ayisubuyele kuma-figures alwa umuntu yiyo le mali engathi ngiyayisaba angaze ngibone gogo naku-TV. Mamela, ngingizwe kahle. Yeah. Mamela, totally, Jefferson has secured an investor to purchase the properties for 80,000 per hectare, totaling 800 million. The parties agreed to share the payment equality, with each party receiving 400 million. I-total hectares yama i-total hectares yelende enginayo ithini lapho gogo? Yeah, 400 million. I-total hectares yelende enginayo yonke ithini? The amount of land in hectares estate lapho. Amfuna purchase, mfuna the total amount of land I'm having in hectares ithini lapho? But wasuyibiza le number njengomsholozi ebiza enye inamba yenilanga. Athini ama-hectares mangaka enginawo beside land yenkosi lengiyimanejayo. Awama hectares athini lapho? Well, now you've got something like, what's this, 3,500. More than 3,500. Because we have 2,500 hectares or you own now. We have 500 hectares or you own now. We have 115 hectares or you own now. Kufanele ibe 10,000 gogo. Yeah, Ayikho 10,000 something. if it's not 6,000 or 7,000 hectares, Angithi leya ngizobanika gogo but hey lama figures wabo la ayethusa. Awathusa inkulu bathi lana ngitshela into ela kule papers of this agreement. Bathi ke manje they managed to secure an investor to kule 25.5 hectares enkuluma ngayo on F 265 portion 110. Yile velo lethu yile esinayo la. I mean, like portion 110 from 265 onwards road, Reg, division JR, city of China, Gauteng, 10,900 hectares. You're living ifuna 10,900 hectares, the land that I own. Mangabe ufaka la go Facebook go TikTok uthi ngiona le land umuntu angakubuka kubone ungathi umumbana nje facing athi uyahlanya lo ungakayithatha phi land engaka. Abanye sinamadlozi wethu sinamandla wethu madoda. Ungabo kuthiwa you don't judge a book by its cover. Yeah. Ukani umuntu ufuna umhloniphe mkhulu. Hayi. Babhekile kakhulu abantu abaningi bemkana bembeke esithebeni. Umuntu esebe vela kunandaba kodwa bakwazi ukulayikada lami kupoli. Yeah, thina we scale every analysis yabo. We scale every analysis yabo. We scale every undermining of everyone. Kodwa sizukuzinikeza lokho njengomsebenzi babe umsebenzi wethu. Sizophila la ezweni asizange uzodlala. La sizophila sizoguqula izinto sizobonisa amandla sizobasiza nalabo angaboni khona. Gabe
Kodwa linda kancane abuye akunikeze izinto into ofanele uhambe nayo iyokusiza. Nginawe gogo sinabantu bethu lapha bakakhokhovula kulento abathi TikTok live or live TikTok, something like that. Kudala bese kudala nje bagcinile ngathi hayi ake ngize nyabe ngingabonakali kubo. Esikhathini esiningi mangazwa sokunemidlalo nezimpi nje zingenangqondo ezidinga idumela nyangishifte kancane ngithi hayi bayekele vele siyabazi bangama DJ. Siyabazi bangama DJ nyangezi DJ. Thumela kulaba banking details. Ngiyawathumela gogo manje. Wathumele khehla ngoba lana sesiphethenye into esana. Bengingayisayinanga lento lena ngeke ngacabanga ukuthi hayi ama-figures la amakhulu kangaka so-scam zona lezi besidingida nje noba kuthwala. Uthele uba kuthwala awumtshele khuluma naye doktor. 2023 wena wenze agreement. Uyangizwa kambi? Ngiyakuzwa gogo. No Jefferson INC, a corporation registered in Seychelles in South Africa. Yes. Lillian's Business Enterprise Pty Ltd, a company registered in South Africa. Bese ngayikhohlwa yonke lento leyo ngoba uyabona mangabe ulwa izimpi isikhathi siyadliwa izimpi. Yabona kungabi namoto kanti umfazi othulethe imali izolo ngoba sesiqalekile manje ngabe siyagijima siyakulama office. Izinto zakhe ziyalunga ngeMonday sezilungile gogo ikhona ngicabanga ngeke ngakuthumela la ukusho khona ukuthi court isimgarantile imali yakhe utayithole nezindlu lezayo zu3 uthe ufuna ukufaka something like 4 million as an investment kwiland yethu eyinye. Sizobonisana ukuthi siyenza ini kodwa asilinde angithi iviki nanti liyavuleka sibone ukuthi ama investment angena kanjani. Yabona ngendlela izimo nolaka obeluye lwafika ngayo kithi hayi ubusungazi ukholelwe ukuthi hayi madoda uNkulunkulu seyalile namadlozi ngathi aseyafo kwesibili kodwa siyabonga sibona kwenzeka kanjena kuvuleka ngapha nangapha. Ngakho phela ngesinye isikhathi ngangishilo ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Ungakho ngathi kunenkathi usuka la eGoli ufika lapha ePitori. Ngathi kule ndawo awusasuki lapho abantu bakufundela. Unganyakaza wenzeni kodwa awusasuki ufunela ingane isikolo lapho. Sine ngasho lokho. Yebo gogo. Ngokusuka kwakho lapho uzophatha hayi siyabonga gogo siyabonga kakhulu. Siyabonga gogo. Noba uthwala uyabonga gogo. Lalela ke gogo. Ulalele anikeze ubaba uJakhile. Ngiyamtshela ubaba ngithi na ku TikTok lapho sinithanda kakhulu. Sinithanda kakhulu kazi. Ngiyamtshela ubaba kule ndaba ngithi ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyasazi isimo la undlule khona. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyazi isimo la ndlule khona. Lokhu ngaba ngumvuzo. Singakudeleli. Ene nginenkinga kunento lengizwako lezawenzeka longathi kukhona into lekhona. Angisho ngikutshelile baba. Uthi kunento lengizwako. Uyibamba ngathi isipolofeti. Ngimtshelile. Uyikhuluma nje gogo ngimtshelile. Then uyithumela iloya wenzani ngiyathula ngisakhuluma ilutho. Uyithumela wena ngiyathula ngisakhuluma ilutho. Mari ngimtshelile lokusela. Uyayizwa gogo yamba njani? I-problem yami gogo lalele bakuthwala. Uthana kasuka la. Ngathi lelanga bafakele phela lo shiswa. Aphika la. Athi yena akubhalisela ngathi neqala lele mkhulu akawuthula uthi du. Akusesiyo imisebenzi yakho na usaphikisa lutho ngoba into debanikati bato. Uyangiva? Sebanikati nyalo njengoba sokukhishwa yonke lento kukhishwa abantwana babo. Ukhishwa ukuyisela labo nabafuna khona. Ngathi nangiyathela kula mabala lawa kwathi kwavele kwaba nethula bathula bathi ngathi mkhulu usasuki la.
Nalo sasukile uhlala la. Nazi nesikole edodana efunela awuchazele ukuthi uzowenza kanjani lo muthi so mina asikhulume nawe ngocingo ngoba ngicela ugogo yabo yebo gogo ngisho kona-ke phehla ngithi ngesinye isikhathi ezinye izinto uyakwazi ukuthi uvele uthi yazi ngiyabonga ngoba mina uNkulunkulu wami nabantu bami baye bamosha izinto bese bathi abantu bakho ababongi uma ukhuluma ngithi cha-ke uyabona lana ningibekela uthule ngithi ngazizwa ngisekhaya uyabona ngasuka lapha kwakho ngayochama lapha ngibona ngakhohle ngayochama ngasho kona ukuthi kusekhaya lapha ngathatha amabhece ngaphakathi kwami ukhona gogo hello yebo gogo ubuze nawo amabheci impela wawathatha la efarm kimi abengathathwanga yini athathwa ngabanikazi bawo yebo Ayizoyida. ibusiso zonke ezivela kuNkulunkulu kodwa-ke kushekhesha lithi mina okwamanje akusekho ukukhuluma okutheni ngoba yonke into iqondisile hayi wona umhlaba uzosivuma kodwa asizanga ukuzo-examinwa asizanga ukuzotestwa asizanga ukuzotesta sizoyiphila nje lempilo nabantu okay-ke mkhulu athi ngikutshele nayinto nayo ongayazi ibusiso zilingana ukushumela kwakho nobunzima makhulu lawo magama ibusiso angeke uthi entweni onjule wena uzothola inothing kule bunzima onjula balingana lezo zinto izinto uNkulunkulu ayishilo ngayo leyo lapho uyafa khona uNkulunkulu uthi cha awamakafi ngoba udlula through a test ngike ngasho ngathi mina isibusiso sinzima akwazi ukuthola isibusiso othi wena singaphezu kwamandla akho cha asikho ngaphezu kwamandla akho sikulingene uNkulunkulu uyazi ukuthi sikulingene abantu abadala iy'ngilozi zakho zazi kahle ukuthi sikulingene wena-ke akukho into ongayisho akunamuntu futhi ozokudala ngoba bonke laba abakutshela amasimba laba abashanyayo yibona laba abajezayo abanye balayisha amatshe ngesifuba yeyisiyazibonisa emhlabeni thina uthi duke ukhulu akunamuntu ozokudelela mina nje nginje angidelela wanele wakhuluma wazi kahle ukuthi inkosi uvalelisile umhlaba enjalo khona sonke umuntu uthanda wonke umuntu emhlabeni kodwa asizi ukuvuma ukuba into zokudlala amasonto akhona abanqamuli babeka phansi ngaphandle kwesono ungisukele ungipende uyangipenda kanti uzipenda wena injalo gogo abazembelayo imgodi abangene kuyo neBhayibheli lasho lathi abagubha imgodi bayowela kuyona ngiyangihlale ngixwayisa abantu othola behamba besukela abantu ngaphandle kwecala kunabantu abayizithunywa zobubi nobumnyama abadalelwa khona ukuthi kumele bahlale bekhande ubuhlungu kubantu kumele bahlale bekhande ama-losses kubantu labo bantu labo bayibo abasigcina sikhona siphila sibonakala sigqame ngoba silwa nabo silwela abantu bethu kuze kucace ubungeke-ke la ukhona ukube labo bantu abalethwanga endleleni yakho bekufuna ukuthi la bantu balethwe endleleni yakho ukuze uzoqina kube yilento le ezomelana ngale nto enhle eza kuwe uyabona indaba kamoya ngiyayisaba mangenza ama-studies wami kungabe umuntu usesiprofethini kungabe umuntu usedlozini kungabe umuntu ukuphi nakuphi kodwa ngokukamoya hayi amathesti ajulile akekho umuntu kamoya ohamba indlela ibe lula bagijima uzozokuthiwa nampa abafana amabhushiri uzozwa hawu
seyiqalile i-comrade marathon eselanda umfazi ejele esegijimile sethontshwe ngebhanoyi sebalekiswa uzwe napho abantu labafana labomboro lomfundisi lomfana longagamiyo uzwe naye sengenile ezikolweni ngamaphanga hawu usahleli uzwe hayi nampa labafana labokhehlelezi sebehlaselwe ngabantu sebeyofuna izimali omgijimi sekuyagijinywa yabona indaba kamoya ayilula inzima bese izoba nzima kakhulu la abantu abafika bazenze into thizeni bengeyisizo ngoba mase sifikile lezo zilingo ngoba hlala zikhona ngitsho neBhayibheli liyasho ukuthi nakubo Jesu zasiba khona kulingwe yena ukuthiwa ngumntaka kaNkulunkulu ngokuzalwa kangakanani thina singabantwana bakaNkulunkulu ngokomusa umhlaba awumncananga umhlaba awuthambanga Sinabantwana bakaNkulunkulu thina ngokweqiniso. Ngani ngoba lo mphefumulo esiwuphefumulayo ukaNkulunkulu, le nyama esiphila kuyo iyibumba nethempeli likaNkulunkulu. Akunamuntu ophila kulo mhlaba okwazi ukwenza into eyenziwa ngumdali uqobo lwakhe. Ulizwi wayekhona, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi uNkulunkulu namhlanje uphila ngaphakathi kwethu. So ayikho into ethi kulo mhlaba siyizeleze, asilona izeleze ngoba thina singuNkulunkulu uqobo lwethu. Amen. Into engiyithandayo nengiyaziyo ngoNkulunkulu nomuntu ukuthi akekho umuntu owadalwa ehlupheka noma angabe uyisoni esingakanani kuyiloko ubona kunabanye abantu abayingozi emphakathini kodwa abami kahle abatholile abangaswelanga yingoba lokho akuqathaniswa ngokuba ngumntwana nokungabi ngumntwana kaNkulunkulu ngoba wonke umuntu ngomubi ngomuhle isangoma ngumprofeti yini bangabantu nabantwana bakaNkulunkulu bese ngizokwazi ukuthi akekho owadalwa uNkulunkulu ehluphekile ukuhlupheka kudalwa ngabantu ngemimoya emibi nenhliziyo ezimbi nobuloyi Uyabona la kule status sami gogo sonke isikhathi kune-motivational verse of every day. Nawubheka lapha kule status sami uhlezi uzothola izwi likaNkulunkulu elakhayo. Lelo zwi yindlela uNkulunkulu esuke ekhuluma nami ngalo ngalelo langa. Ilanga nelanga usuku nosuku ngisuke sengazi ngavula leBhayibheli izwi likaNkulunkulu likhuluma nami. So yanizwa kambe ngakho leli zwi leli liyabanaka abantu libanikeze indlela ngoba ngisithunywa nomhambi ohamba kulo mhlaba ayihambela ubani uNkulunkulu othunyiwe ukuthi aphendule iy'nhliziyo zabantu aphilise abantu ababonisa ukuphila nokwazi uNkulunkulu njengoNkosi nomsindisi bahloniphe iy'dalwa nesisekelo sabo uNkulunkulu abanikeze sona sokufika kulo mhlaba. ngamandla esinawo nangamandla esiwaphiweyo asinakwazi ukuba ngabahluphekayo nabaxakekile size siyofa angiboni ukuthi uNkulunkulu nalo idlozi sebengazithela ngehlazo lokuthi babe ngabantu okuthiwa basinikeze amandla ahamba nokuxakeka ukuhlupheka nobuhlungu ngaloko mina ngiyangihlale ngizizwe ngizethemba ngibatshele nabafowethu abaphaphayo abafika kulomkhakha lo wakamoya befike baxove ngithi hayi kulungile niyosithola la niyosishiya lapha ngoba siyanazi abaningi benu nifika nigijima ninamajubane nigijime nize nishiye inhlonso nigijime nize nishiye izithunzi zenu nigijime nize nishiye iqiniso bese nihamba nalamangala bese sisala thina naleqiniso ngoba asigijimi. Amen. 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 Amen kesha. Bhala-ke mkhulu, bhala i-account unikise lapha ka-7 billion isithuba sithi. Ngizokwenza njalo gogo ngizokwenza njalo in about 20 minutes from now. Incwadi bebeyithumelile. Ngathi kuba buthwala angisayini le ncwadi liyangaze mina ngibone o0 abangaka bame figures kuthiwa imali.
lesi sibaya sakho hamba naso umkandi wakho hamba nawo obakuthwala nogogo makhosi so yinhle kabi lento engikutshela yona ngithi mina usayina nephepha bakuthwala mbonisi asayine iphepha afaka ama-banking details ayibuyisele phesheya ungakapheli iviki kobe ngena i-notification ka-7 million 197 million so ake kukhulunyeka indaba esheshayo ihamba asizweni-ke manje mkhulu lendawo ley'ganga zakho zonke lezi wena usuthola ama-investor esizosebenzela phezu kwawo njengamanje usuyinqamulile lento sigijimele ezinye iy'ganga manje sigijimele inkosi sithathe ezinye sifaka ama-developments esiphele umfana wakamasipala sihamba kuphela sibuke emuva njengamanje gogo simemezela ukuthi kuma-social networks ethu simemezela ukuthi abantu nabantu endaweni abakuzo amakhosi ney'nduna namakhosi wabo as long bekulo mhlaba othi Transvaal, which is part of Northwest, part of Limpopo, part of Mpumalanga and part of Gauteng, siyamemezela kubo abasithinte siregulator amakhosi nezinduna zabo kwi-database yethu ye-Empire King yabakwakekana nge-title deed yabo eyokuqala 7775/16 no-4356/24 of 1916 and 1924 okuyi-register ye-land e-amounta to over 56 million hectares yenkosi. Sithi hayi asizanga nje ukuthi sizophazamisa amakhosi ney'nduna zabo endaweni abaphila kuzo emhlabeni yokhokho babo namandla wabo, kodwa size njengokuthi abafanele baphoqelekile basi-recognize as Empire Kings and the monarch king of a land that was used to be called Transvaal. Abo Bushveld lapho bobaba Ramaphosa Bushveld lapho koPhalaphala Farms khona uhleli phezu kwe-title deed yethu soqoqa. Nina boMandela family nge-tens of thousands of hectares khona ngapho kubo Waterberg koFalvater nani sithi hayi kuzoqoqwa. Omunye uthi hayi kanti banjani baphuma ka-spiritual. Sikhuluma ngevalue lapha sikhuluma ngevalue, sikhuluma ngento ekhona ofuna ukuresearcha aresearche 7775/16 4356/24 walawo ma-title deed engwaphethe as a chief lead advisor in that kingdom, revenue collector in that kingdom. So nani enilapho eningizwayo ngamakhosi nani sub-kings, ngisho nani lapho Bafokeng, ngisho nani boMabhena boMakhosonke baba sokhulume boMahlangu ngapho eMpumalanga ngimemezani nonke Nkosikhawula ngapho nonke nje enikhona nabanye ngapho basuthwini sithi hayi ake nikhulume nami, khulumani nami ke nikwazi ukuregulatheka, sikwazi ukubona ukuthi sisebenza ngomkantsho wamakhosi konke okusivimbile nokuzama ukuvimba indlela yobukhosi nokuphathwa kwezwe. Hayi sikhona thina kudala nakudala amakhosi ayenezinyanga zawo, sengibe inyanga yamakhosi kusukela ngimncane ngingaka, namhlanje ngingaka nje. Ngiyanibonga, ngiyanithanda nonke, it is all spiritual. Gogo ziyangijabulisa lezo ndaba ozero labana bebengithuse kakhulu ukuthi kanti owami umhlaba ngonjani ozothengwa ngenkalakatha zemali ezingaka. Awukwazi ukuthuka mkhona ngizokuxazululela yonke lento ukuthi i-clean i-perfect number 1. Yes. Thumela ama-banking details. Nanokuthi abantu bangacabanga ukuthi lo mhlaba lama-land farms what not enginawo ngiwathengisela ama-Canadians kuphela ngama-projects wabo. Ama-locals abantu banama-plan abanye bafuna ukwenziwa ngama-poultry farms bafufusa. Basenzeni laba bo-Derek nabantu babo esi-undermine abesibeka ngaphansi kwegedlela kwesihlalo segedlela. I always have said, Gogo, before people undermine other people, they must do their analysis to avoid paralysis. For bazotheleka ngehlazo, uvele uzophumela nje shashara ezinobala,
uphikisa umuntu umgxeke umgcone ngento eliqiniso ngento eyiyo ngento wena ongayikholelwanga abanye beyikholelwa ngento wena ozitshela ukuthi hayi uBaba Mandela uze wafa engana amount yeland engaka ngeke khokhovula sengaba neland engaka uvelaphi yena lo uthi uyayidinga uyayifunisisa ungena even kuphi la ungene khona uyithola ikona le land sewukhulumile uje kube inhlekisa ezweni uzalwe azi nayo ukuthi ilendi leni matabela le akuhlalwa la izwe umhlabathi wamaNdebele 12 nations of the Ndebeles into engayisho baba lo bangazi bathele emkhohlelo bedelela kakhulu lo wamtshela ukuthi this is not your land amtshela ukuthi go fuck yourself thina sidlali gogo thina sidlali nengane kodwa ngibabekile endaweni yabo gogo yabona labafuna khona uDerek athuza nalamashinanigans ngamtshela kahle ngathi lalela nakunento ofuna ukukhuluma omkhulu ikhulume nomkhulu ungazotshela mina ngezinto ngoba utshela omunye umuntu la ubheda kakhulu emhlabeni ubheda kakhulu lakini ispade ngeke usekusasa likuvuke kuyishovela uyalizwa kabi injalo utshela ukuthi into iso izohlala inje nomunye umuntu mina idedi ihambe bike phambili umhlaba gogo ukhona umhlaba sinawo umhlaba bazalwane ngama-social networks yini sinawo 775/16 of 1916 4356/24 of 1924 that's the original one, the very first one. yes The very first one. The very first one. Alandela agwabela la ngaphezulu. That is null and void yadilizwe bekwale phansi. siyamemezela For the title deed. siyamemezela Expert for the past 24 years ngikhulele khona kule nto lingazalelwa kuyo. siyamemezela gogo siyabatshela abantu siphethe nini ama-land experts ama-town planner yonke into leyo siyamemezela bonke abantu othenge umhlaba kubantu more especially kwiTshwane district la abasebemandla ngokuthengisa land barons and all that stuff nama-developments angagunyazwanga yile title deed 7775/16 thina nenkosi siyamemezela abake bathathe isikhathi baze basibone ngale ndaba yomhlaba wamakhosi the traditional land angithi laba ama-traditionalists so now umuntu uzodevelopa ekugcineni kosuku athole enama-losses angakaze abonwe emhlabeni nanka amabhunu sithi mangabe singenile laphayana kubo Rooival singenile kumaploti la agcwele lapha ustretch uyale kobilabila ngakopinari ngapha ubabuza ukuthi hawu kathi madoda sibesicela nje ukwazi kancane nihleli kanjani and I'm assessing the land beside ukuba isangoma nje samakhosi la ungafika nale title deed ufike nayo qathatha uzoqala esadelela uthi mangabe usuhambile asale gijime yako deeds officer kuphi ayitholi ivula amazinyo njenge-vampire le title deed imtshela ukuthi wena automatically ipalapala farm yakho you are an illegal occupier of the land because you have a title deed on top of the original title deed and masikhuluma kanjena abanye bazoqala bazitshele bathi hawu umkhulu wabekwa kulesikhundla lesi singaka waqala waba namaplot 9 amafamu angaka waqala ukuba neland engaka kuthi ukuthi mhlambe umanipulate iposition hayi ngawathenga nje kuba amakhosi incwadi zikhona zibhaliwe bona basazongiriwada ngeland assessment basazongiriwada ngokulwa izimpi zabo zokungabe recognized njengoba bengikhipha inkosi kwi-The Star newspaper edlulile kwi-Daily Sun edlulile bengibakhipha bebevela kwi-Kwekwezi FM bavelile kancane naku-SABC laphana news ngisaqhubeka njalo sizoze siyohlala phansi nabo bamaphosa bamrecognize as an empire king, not just a king, a monarch king, because you have got 12 tribes
of Amandebele that falls under him, and the other tribes who have faced from these 12 to 8 the number. Sikhona thi. Abana mina mandla batshela bathi hayi mina madoda ngami ngiyabheja mina ngikhona. Namhla kufika isikhathi lapho kuthiwa sengahamba. Mina mhlamfile abanye abantu bazobe begcwela. Kusibo bonke abazobe bezongivalelisa. Abanye bazobe bengandithembi becabanga ukuthi ngizovele ngeqe ngime ngezinyawo ngithi wena usakhumbula wena bakhomba bazobe bengathembi. Awuzwali. Ya, Kesha. Kulungile mntaka baba. Sekulungile ke manje. Sayina lamaphepha wahambise gogo. Mina sengizozwa ngani ngomvulo ukuthi uthini lo advocate. Hayi, ngoba sekusho wena gogo ngizowasayina ngwahambise bazowaprinta bakuthwala ngwasayine ahambe bathumelele account yonke lento njoba ushilo okwamanje angibonge isikhathi nje obekhona ngaso uye wayiqhuba nalenkundla ebe ikhona lapha ngoba ngikhona nasemoyeni akisifithi mina ngidayile ikhona enye ngiyasika amaphisi ngiyathengisa even to those poor communities who are faced with drought in their land isomiso. I'm saying I've got a big farm here, 2,200 hectares, even to the Bantu communities who have got who are doing stock farming, who doesn't have good grazing land. I've got the grazing land. We can talk business. I've got 2,200 hectares in one of my farms around Tswane. Here, I'm documented on it. I thank you on that regard, Gogo, as our land expert. Thank you, Gogo, siyabonga. Siyabonga Gogo, ulale kahle. Ngilale kahle nani Thokoza. Thokozile. Zengithi mkhulu wami dulela wena lengoma yami dulela ngizokulela wena lengoma sengizokulela dulela wena lengoma yomi zokulela mkhulu wami dulela wena lengoma yami dulela yebo mkhulu wami dulela wena lengoma yami Kule Davilo, waiting for me. Evo Kuluamilo, when I link of ya, Kulela. Kulumina say, Kulela, when I link of ya. Evo Kulumina say, Kulele, when I link of ya. Kule Kuluami, Mama Kuluami. Kule Josami, Mama no Kulwa, Kulela. Mama Kulela when I did from your Debo Mama Kulela when I did from your Kuluma Uya Kulela when I did from your Ngiyabonga amadoda abazalwane lapho ku TikTok ukuba nathi kwingxoxo esikhuluma ngazo abanye sebeze bemangala bathi hawu kathi umkhulu estate agent yini sethengisa amaland nginayo ngeke ngigcine yonke nginayo. When we talk about a thing called land in SA, I've got land, and that land is not something for me to kind of eat or go and graze on that grass and eat grass and the trees of the leaves there. It is something to do business with. That's the reason ngisho ngithi hayi abadinga iland abanye bafuna ukwenza ngama poultry farm nyana umuntu udinga abo 2 3 4 5 hectares and stuff like that. Ngiyayisika iland ngikhiphe udocument kuleyo land abanye bafuna ukwenza piggery uyazi wena ukuthi ufuna ngeland abanye certain development at their own the level of affordability ngikhona mina ozwa nje ukuthi udinga ulwazi olugcwele khokho vula kundaba lo isangoma iFacebook yami ngithumelile lapha ngi-advertiser enye ama-lens wami or amanye ama-pieces wama-lens wami yonke inhlobo yeland madoda ikhona
khumbulani ukuthi ingo kwenkosi kodwa ke incike ezindaweni ezi very well developed. If I will tell you of Roslyn babu Thwala, Roslyn laphana nginelende enkulu kakhulu, it is industrial, abafuna ukwenza izinto bakha amafem bathini Roslyn akasileli akalengi, angizizwa ngiyinyanga ngingafithanga ukuthi sengingaba neland or ngibe khona ngicount kwi development. So ipoint eyi-1 nje egcweleyo madoda, I've got land for sale. We agricultural reasoning, we industrial around Roslyn, human settlement, kwindawo nje zama project behind TUT and the court at Soshanguve. That land oyaziyo nalaba athengisa khona imbuzi namaqanda labantu nalaba abafaka ichurch liyana elapana yamaphila engaphelanga, whosoever uyifake laphana, you are made to understand or to know now that that land is mine. That land is mine on this depot. In our portion, le enye we court in our portion out 9. In our portion out 9 okonabo 110, 111, 110. Our portion alapian bese uza kubo portion 102, 103. Lapho kwakhe khona ichurch Sotpan Road. Yes, ngemva kwaDalim ofile indawo ibiza ngoDalim ofile indawo elaphana le informal settlement elapana stretching to Ruiva. That is my 2,200 hectares land. Anybody odinga business, I'm open to business. And for everybody information, I'm even looking for people abayenza business yesend. Umhlabathi lo enakha ngawo nequarry. Iquarry ikhona laphana underground iphuma injalo. Ivele icrashekile by nature. The most of the Soshanguve surroundings Tshwane Hammanskraal community, they poach umhlabathi there in that land of mine. So if you feel we can do business together, uzizwa ungakwazi ukuhlanganisa trucks, TLBs, excavators and anything engayenza si mine umhlabathi, sithengise umhlabathi, I'm open to that business. You are highly welcome. Yeah, this is me. Angizange ngasuka ngabaleka kwi spirituality in the conversation of today. Bengisakhuluma ngamandla. Kodwa ke phindeni futhi sikhumbuleni ukuthi ngaphandle kwe spiritual intervention, is it business or anything that we are thinking about now, unamanga ngoba imimoya emibi, imimoya emdaka, imimoya engcolile izokucindezela ungayindawo. Each and every time we are proposing business, each and every time we are thinking of investment, each and every time we are looking at the capital we have to start any sort of a business or a development, we need to consider our spiritual enemy. We need to consider the dark forces that might want us not to succeed in whatever we would have planned to do. Amen. Ebesekudala sagcinana bangani, besekudala sagcinana sihlobo. Kokhovula isangoma sethu, kokhovula umuntu wethu kamoya. Ngiyazilwa ke lezo zimpi. Ngizilwa ngingami lapho kuphela. Ngiconsider ukuthi ngeza ukuzophila la emhlabeni. When i-opportunity land iqhamukile, angiyekela I grab it. Each and every opportunity that comes by, I make sure I seize and completely seize that opportunity. Ningakhohlwa ke ngokuchumayezana, nishumayezane ngabangafuna some pieces of land to undergo or take certain projects in their lives. Ya nicheke lapho na ku Facebook yami Kokhovula Kundabalo Isangoma, enye iti Kokhovula Kundabalo kuphela, enye iti Kokhovula Sangoma, enye iti Lord Kokhovula King. Yeah. Mkhona bese ku YouTube yethu uthi wena Kokhovula TV. Hleli nje ngimfundisa ngendaba zakamoya. Namhlanje
ibikuthi sikhuthazane ngento eyimpahlo ethinta impahlo, siphahle, siconnecte, sichumane namadlozi wethu. Ngiyabonga kakhulu, nginithanda ninonke lapho. Sizothanda ukuthi siwumeke right. Siyabonga madoda abazalwane, siyabonga sihlobo ya lo life wethu wanamhlanje. Sithanda ukuqedela la. Right, siyabonga kakhulu, sibonga everybody. It's Marambonge abazalwane, siyabonga kakhulu, ngiyanithanda ekuthini nje nibe khona nami kulo live obukhona bese kuyisikhathi siside sagcinana. Zinjalo ke akusondaba zokunyanga kuphela, nginawo umhlaba odinga indawo yamadlelo, odinga indawo yokwakha into thizeni. Umhlaba wona hayi nginawo, umhlaba wona ukhona. Ngiyanibonga ke, ngiyanithanda, niwuhlabe niwulawule ngapho khona ukhokovola nakhona lapha ko Stinkwater. Ngikhona, yes, ngikhona ngomhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda. Sengizoba imvama nje ukuhlala khona la. Dumehlezi dala ngawugcina lo TikTok woza sizoenda. Sengibabongile abazalwane ozuzongisiza siende, sibonge kubazalwane abade bekhona. Siyanibonga, siyanithanda lapho. Dala ngawugcina lo